Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Haba pensya Paidbah halor ke Pynbna Donkam, nak Bynta ki Paidbah nong sosnong jongkari Bhoi district. Banyada nak Jingpur ukjang jingpang COVID-19. Ka Deputy Commissioner jongkari Bhoi district, ka kong RM korba kalaito, ba hadu menta kiladan hadu news pa anyop kandaingon ki beliau ki bala register yaki kerteng jongki syaka sorkar. Hak baidai ba kajinglet yu kejan ha Bteng hospital nongpo. Hadin ba sorkar kala kangshua sipor nakadaw ba nongpang banikong ubalangat ha kunyang jingpang COVID-19 ulawan banyu kejat tengru hakani ka hospital ubolong ru utra jongani ka hospital. Habai keren mai kinong pathai kubor ka kong RM korba kala pensai ba ka sorkar lengba ka Chief Minister Relief Fund ka sepen biang ru yaki jingbam nak Bynta kiniki news pa anyop kandaingon ki baladat ban register bat ka sorkar ya menta kadang pa yaki jingbam tang hadu nyop kandaingon bat kiwei ki ba empat yo sepen poi hadin. Hakawai pat kaliang ka kong RM korba kala itu ba kumba kalong menta nadu ki doktor ki nurse ki nong trei jongkatnat ka koi kakhia bat ki officer sarkar kemsem layo satya banai pha shalayeng nakadaw ba ki ha banya kontma persya yo kunyang jingpang COVID-19 hadin ba ka sarkar kala penbiang ru yaki daki jakasa haki hotel ki resort bat ki homestay ban pendap ila ka kamram bala benchet da ka sarkar. So far nakaliang team ka joni surveillance team ka joni kada shimmy sample test from 91 plus one more yesterday tagla 92 test minale but proposal military test itu negative no nakam 92 proposal itu negative but tadi minta up ya result the total primary cases nakata kena puar ki den repun real secondary cases pada ki bangila trace halo di primary cases ki mang aspan puar but saku ide nakalian tani kumani ni la shemba bon ki brio ki kwa ban smoko te kata primary contact but secondary contact ki primary contact ki de itu ki brio ki ba yo kendo ya gitu ki ba yang doktor yani on kitu ki bala test positive adalah dia ki bala travel lang yani ki bala dan lang kat tu ni sini kibaya dek yawan lang kita di primary contact but secondary contact dek itu kibrio kibaya kendo itu ki primary contact mo te kita andi kibaya bahasa macam gitu ki primary contact lain kita andi lupa kibaya yang better lang belit jenis lang kita di halau the primary contact but secondary contact but nanti ki primary contact tu kita ki high risk but kita ki low risk ki high risk kita ki bala don sislam but kita ki bala tested positive but ya kita ki bashi open door tang shipang kita ki dong ada low risk category no kita syam kunju tu lah dari secondary ko lang kunju ko kintu pen ti kemudian te Bynta ki bon ha ki brio ki bala register but kami ke headline ke bala penni nak sarkar halor jeng itu ki brio kiban leche ki ke Bteng hospital lada dei hapo nompo la ne hapo shillong te hari Bhoi jani ni dan kombanyo spa nyop ni ki la ai contact la ai Bteng ini but ye kini ni buat de ni ki pada kidan halal ki jong dia but ni kintu ye ki dekan semua bahan yang syang behavior kalau ban nombor kila kot ye kat sauce ni bu kata di home quarantine bagi orang itu, dari hadir kat saus ni, kita mention kat saus ni pat, dia kata kita kat self quarantine. Haba kita nak buat self quarantine, la dan ni jenis tu tambah kita menken mau bah, mesti penyajian banu kapok kesini tak, no kata kita apa social distancing, So ya kita kibri badan harata ke self quarantine. Lada kidang kano panglo jing jerho dan lada ki buyong kle dan lada ki snowstorm ban ring mesin ya ko ye kita ki symptoms ma ki deban report sa 108 but dakila report sa 108 te 108 pada kan sa bodin pada yoki
kata kali ke Bhoi nam tadi tu kita syang haya ke badan apa quarantine. But kumba syukur PPP bangsa yang CM office relief package ke jongki ya kita kibar ke long year ke muspa new kali case bala report jong kali Bhoi ya ki kan sepen Bhoi ki food package no ki ke kids kali te gitu min sepen Bhoi sabar ke bangi yo minta hangi minta bala apa ke data minta new kundai no te kata ni hadu tentang si kata ni ada pesan sebelum ni kundai sekitar kita boleh news pakam pada kita akan kendang wan hai kini bisni no te satu way pada ro lomba kendiat halor kene nam tak tu badan apa quarantine nam tak tu badan quarantine ada macam keno kejing schooling lene pensat set hapo kamera dan marwe ilang manbon kijing macam berkat kami ada berkata ada pisau syam kan kejing snow melung subo kejing sosial lagi ne kejing nunga kila ban phone yung headline number juni unde 87520449 mo the phone juni number manchu repeat ya mo 87520449 Kadang number kadang tik tang yaki nong senang Bhoi. Mungkin ya baru nomor bal mana ke district kita nak jom helpline, no? Tidak kena kontak ini dengan number. Dan kena pun kejung snow artikel kejung nak bagi clear kita, no? Halo pada kumba pilayo I bakadan batuka snow hapom nakrai, bakuno nakalian snow simpian. No, ni yang request ye ki national jani alada dan kanu case kanu corning number on alada shimi no ki jing social kanu national semua bah bakinnya relang baki nampenya ya health ya district nang ngila bannya soft nang ngila bannya rap nang itu ki bahaya yang hasem macam itu passion ni galanat but kumba om neru kemudian hari ini baru nila thok sikirang basno nila appeal sebar ka kirang basno ba tin semua bahaban ban pet bakan nong kano Jingtip ben ia itu kiba badan quarantine beningkok kiba ndega jumpa kelaka jangki bakilation dawai dengan bakilation dawai hakto ka hospital they mentah pada ki syabu akan kata kamu dia jumpa kelaka jangki ndega de Presiden jarak kan, mo bapa long punta tekan semua hal buat Paidbah atau gaya macam itu pilongnya. Betul juru na request kami negapor bahas semua bah ibuan ki government officials ni baterai hang ni hari Bhoi more than 80% baterai hang ni kita kena shelok. But because ni mentang haban sa shani baru hard kini ki doctors ki engineers lani ki baterai ko MSD lani ki baterai ko PhD kini de ki essential services te kum balong ye kata kini baru mentang hak sa be hapo Bhoi te lada sa Bhoi bona ki de ki bomdan quarters te haba kim dan quarters ni la awai dan ni la requisition nakaliang ke government kena requisition ini ki hotel, ki resort, ki homestay, ban pensa ini ki nang tri sarkar baro. Te ni nakan ni media kan request sabha ki ram basnong ni nong song bakin ya rap lan ni kitu ki bre ki bayar rap ki mo namar balada nimdan mangi baro kitu ki bayar ye ki nong bre Bhoi mo di kan ye kan ni district kelada kim sha ki bansa te ninda dan kan problem ni nak banja ek duty por keluar te kena mengini biang nang baro so ban banja relang bansa iki kinong train ki doktor ki nurse dan ki staff jeng kidu bakin sa ha kitu ki jakasa mengila penbiang dan bakila ban mantre ha por biang kena banja balang baro te kadu ya bai kalong ba kumba pihak tepi nak kalian sarkan kalau yo tu kau bedok kau free rice mo ni kat kerteng ka
PM Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana. Kini ki ai san kilo ya iwe i beneficiary but kini ka kau la ai tang ye tu ye long ye badan kakat AAY but PHH. AAY but PHH. Kini kamte ya kibai but ki nang kasih kini kita ni aplik kategori jangka PDS. Te open rice ubiang inde banyak kemana orang last week tu semua bahaba kim what yet hit kulun itu ibadan bayam kim degan kulun kenang ba kini yo bentar lang kini ki para nasional ki ba kamai sisni but yo ban hit dan ajan bon ba kung kita namar ba kung mga shem ta mentang tayo palang ba ibon di lewan ot dan kemang ni ko office na ki amba ki up mo ni nak ada release kau jom AAY mo ni nak ada release tang baki ong ni ko ada free rice tang mengim dan ya ka kene ka AAY dan PHH di orang le nu nama kene ka di tanam tar ni ka kini aplik kategori ki ong boleh memang ada kau berdua tu ki ong ba dia dulu kim dan pisang thiet kau balai tengkar di kini ada situation jom kita lihat kini ai boleh besar kado bakal ada pelat nak untuk sini kita boleh punya tray punya next kitchen tray tak jadi nambah kila banyak yo yang tak baik sini jadi berbagai nyawan yang syaki kam kijam but hopefully kila ban yo yang kamai kejut jadi berbagai nanti yo kau jingga tam jadi dah